to vinaka lango sana siam sara deliver sara bata taru cukumeni kuat iya isa nak serangan nayang na bitala no bango iya bitala ni toso bitala ni buli Jenusar. Okay. Iya, seharusnya mamai. Oh, binaka. Iya, ni pula binaka. Pula binaka na siya machukumay na BCBT, BC Burabura. Nakbali na nomni siya machukumay na vital no ni kuwa. Pula binaka Joshua Dokana Singa. Pula binaka Ana Ranaway. Pula binaka Esidhavu. Isa. Vambul sa chumayo dombek na obi tao Jim Osborne. Iya. Oi, Amerika. Iya, isa. Numbula vinaka ana sa matay Cuba, Rupeni, mundo na buku, Timothy Bulaono nimbula vinaka. Vinaka valip sara na siya matikumeni kuwa na dona vitala no totokong ko na vitala no sarangani takadaka kena buli membaleta tiko na ulutangan ni suka na suka na vital no ni kuwa na vital no saranga membaleta na kena yado may viti na kena may te ng dobu na kena may gangi na suka na suka les tali tiko mbeka na tinkawal ng rawe na nguna tiko bukin na Colonial Sugar Refinery company kwa na company may Malevani may Australia sangan dangay kota may kinabitala noa na ngone ni kuwa sanga may Fiji Sugar Corporation klabunga bikin sa dakilatu na FSC FSC ya na vitala nongo tali sara tau na vitala no membaleta na suka na kena tiko na banding dike ni kena tiko buta kena ingang ni suka may no suri ndakila na kena matay ninga gini suka may no suri utia sanga itu kuni mani cuktal na nga gini suka suba kwa sa dana chukwa na ningangi ndakila tiko Rome tiko buno Joski batiki total na kena ko turang ni Australia roro baka uri tiko na Bruce right ngor saranga Bruce tayo ngeri chunga kina ira na turang ni Australia baka meron may baka tayo sa chunga baka lebu na be kami baleta na suka ena nonta ponu may bitia na ngono ba koloni me do may ngoni ko iya seber madaya ni dangole na bitalan no ni ulutangan ni nganga ni suka na tenin dobu kena bi kakenya ena ngandre menta na baka bulan manta binan nonta bulangi toke bulan to kai tiu kana singo binaka ni kuwa o chone tuingali ona ker manta bua sem sar chuk me malvani me Australia ona kere ko manta mena baka madal te ko manta weekend na buno da butu mekina na nona kornivas na buno susukina kena sotal be kana itala no be me baleta na no mubuli tau no mutumbu da ke mai me da mai na ngono sa tip kena ngoni kuwa dolbina Alango chone na rambe tuingali au labutuma ina toko na vitomboira na matangali na vitomboa na yabusonrola na koronadula na tikino nadula na sana lebomba au basusaka ina toko koroibanga na matangali lewenan ronga na yabusolobat na korodobu tikino dobu na yasano nanronga maramana watingu na maramani tagali na udobonu na yabusana dolas na koro baturang otabuki tino tabuki maina sano kandang wasusu may nandronga bagalew may bibu kisar bagalew na bisusu na maramana tumbungu maramani naikileanga may na koro kambar may na tulang sinay nunggu nana
Babin binakatakin na nakalaw na nabi susunong kumbula. Tiga buna nunggu buli may na kornibuli may kornibuli Katolika may Marist Convent may land. Bakabakin na bauti na nunggu primary school. Timber nung gain dewa ni na mata sa mundur may nukubuto may mata batudo na Queen Victoria School siya na bulin turang. Wata bar may kina na fumuono na yung baki tiga dewa also bulgawan. O ang burito bata. Oti may na fumuono may tokabalay talo, takatabalay na hotel may na Shangri-La, may na Fijian warak to kina na matala ni Vitorong isember ni kaya ngay doon ito naman dingin ang ngay ngole ni Monibat. Usang ngay ngole ang matalmay na makanibitorongi sa rawat na buli. Ngole nilay tigabutay na buli na ang bakitin ka diyo kalsubul ka diyo may university ni Devon Pacific. Wambaw ta kito ang bakibataki kuilengu. Mesake nawari kita tala na cara tuto kana matentobi tiga nabi kamban lilebu na nondobonwa na biasa buru-buru. Pedel na kabulebu kita gitu yang bagi bata may na university ni dama may monibat. Oti may na buli usibar na kanyo tomantal nunggu bula bakabuli kira-kira mo na bakambula manday birna sa matong bang may nasing binani ko. Kimni na wekangu, kimni na bulioti, kimni na wekangu bakambulot yan kimni na biasa na tinawan ng damanwa. Sana biasa buru-buru ni siya matigumakin. Negusuele bukor pilang na turangan na tunrola. Nudol bina na berlebu na kurbarwa ya bahuna ilobatsu na biangwane na tugirtai la kwale buna tunan ronga nurdolo bina na biangwane iba dolo tuana ila yahani bonu pei serene gumino chuke mai tomani chuke na daka na buli iba bina tigi chunga na dola uli chumiyata na denguni do na bali may monibatu Ule nga sinibuli bala kalakasara in London ang Ratukan W School. Laitok ngayon na STQ. Sember nyo ngay ngolen ng bagtarabay matabot ito. Lestal ngay bulintu. Nga sinibuli talkina. Sinibuli sa bala kalakakina. Sember sanggay tokimay na nga ginisu kay ragrak. Peneng sugamil. Aray song tumbakan ng unang ko. May zakadaka baka shift chemist nangauna siya na bunuay ni sukam bakarandot ko na kina babanda wabi. Binato na ang baki ragiraki. Kalau ngata bakali ni daw sonangaw na daw song ragiraki siya tolak tuna bitan ng gangililew. Bondo kita gitu mulai baitay bitalangan na bi gangililew ilotoka. Ato ko nangaw na manggilay song sarkin na ng Toko may Fiji Sugar Corporation may ragiraki. Oti maya usang kain daw may na Valenimbia. Artundo lang ato toka na kang kumembuan na Valenimbia ami. May toka balik kalakina. May indo bi mama bekina na ambaki may dito bakat ko nurto laboratory nurto Valenimbia di bandindike. May na quality control officer tigina. Kalau nggak tetalang abang lebu ni tu ba kau tiu may balangin ko mo may pulit tetalangan na kaya na matay lalaysar na wain biba matintay kinambia. May bulan di Australia, may siya matoka na nung tu Valenimbia may Brisbane Yatla, na Valenimbia may Malwani may Abbotsford, kaya na Valenimbia ko yung Kent sa baso talangan na Kent Brewery. Ulus talan ni bitil ito mental na itabi.
sama ni donya na mendingin ni ngole mo balang na ngole mo balang ya andon na pakatulawa umbita na lumani matopo bale dono patulawa ndrenre bale tani na nunggu tos to kata maybe ti sambu satu subina kasartonga na sa tambeta to kan vida na tutu ba biluta ki maybe do talen na patulawa bina kami uta ka mo may tigutela ni Australia yo patulawa uta ka pambalit na nurtu bulan na nunggu na sulsuli na ngona na nunggu dorbulila ya antona ntombe kana ka tumbu tu kan ndakuni uduna sale bakabulati kuna kena singni rongo bina kana ndalinga sando willing ustoko kana ndo willi kato kana kanda kuna mebu kita ni tunda kadi ko ni sangani rongo dikanda ma ke bakame so mi bakabai labo me ko mai sele Australia na ndone labo bina kasara usa mani biton baktulo mi gitu sa migrate ngamai sangai nangona ba bina kabali bona kaluni tentola na katumba itulah mai ngara besar babu ni waike mai pegutalan anam bula Australia yang setinim bula rawa mai taka tiko bidana ponua pegutalan na tetebraki na saba yo tibu mira angga mai sasangat tu sombe karena rentu na tumuangkar purona taka tolu kena sangai mimbul na matuan sumina kana mbula usot sambala utiguna nunggu madala tau sari usana lo tong mandanga ika sa totoko baka uchira bakati atu tau lele burasem sarchuk mengo na nonra sema tuchuk mai na sema ra sema kini bikimni baka buli baka biwakani bakanra enda maruta kana biokani ni robunga raba kumbula chumingo nimbula binaka bale sara na nomni sema chukumai na vital no binaka ni kuwa en non de vital no taka chuku na ulu tangan ni taka na sasanga ni buli en vida na ulu tangan lele na wasi chuku ni kuwa maruta sarkin bi tau chone na non sulemena no ngauna mendor me vital no kina ono baka sukar listal manta tau na daka ni dabuta maya na daka baka chemist se buni weni sukar nyo o tasareka manda baka lalai ke mami se na daka manda umana na Itavia o tiandor nangai la kobayani na leso ni mbeka ngandre beira na ngone se beira mbeka na barong tu mai merakila na leso ni daba mendo na ngone metura melakia do ni tutu ni salia do rong bina kana no mutalo no tau en ve tambani ni bule la ko rumah siang ni la ko raw osana pasta kan go vikem ni tamu ni wasia manda mai na tikina so binaka au tori science mai bulinturang mai takabangon na nunggu bola na university ni da mai monibatu na Bachelor of Science in Chemistry ngai managing na information technology kena education doangan gu major na chemistry ruan gu main na information technology kena education na kabak buli mbak darentu yo biu maya mengas ni buli ngona gas ni buli ya utime sangele chemistry sina bunu ni suka na ingang bunu ni suka kena kambang urni tuguneke ni apa bakame reda tu na kena zaka na suka sena kena bos babala na kena proses tek na suka mele zaka me suka binaka quality me zaka telenga me kosutin libu na kai lusi se la kumbeka na be udiwa iko to kana sani ngagi ni suka lebu rondo kila sonongona do baka ndo tani mai na imboi ni be udiwai bala tongona anak yang santo lakubaya ya no suka iwai itu tabi mikito dito bakit ko na tambani taka sin ndo na shift
Karo na ningauna ni taka bakabuno ni suka o taka boleh kakina na turang na sana ni tambana ni mechanical na shift engineer. Ndo na lenga ni baka mo dito baka sartunga ni kan ginangona ni nomu shift. Yo kung na mo nomu dito baka tikun ingangi nangandre na bibuke may birna ni lenga na pamu si dona kai lenga. Na ngandrebi kina na nonrebu kina na engineer. Na nito itabi nga na buno ni suka mi kitore ta tonga me nandobu ko ela humai mindobu binaka. Tonga na tamban nindobu sembara nindo musu nandobu. Kitundong wala telangan kituli ni na sif kemis na kana babande tertunga babiti na biasa na rando tindobu tu na buno nindobu sa na buno ni suka. Ito ndoli reta lang anong me kito reta ni mendo binaka miala ko may ninggang ye na siguro ni leda kana suka binaka ke nga may nandubuta dole rababulit talangan ng tindo na dongo na kaniba kamando domba kana kaurani tukuna ni kwa siya ni donalen ga iti ko na baka mundo batigi Australia ando ko kaya kam Matana manu-manu na ratuna loman bindo na ngata na pi melakukan na nando musndo mekako sutini katirman imay biti na kawalang ailang katuki na ni nakiana kau may nando may na bindo gina ingak ibiti ni siyang sutini binakasar na transportation there's not the transportation system is not very efficient. Ron itu babalangnya. Kaya kundo nangona indendeki na kana tu ina bindo nando bukama. Sangga do bakabuna na kana leiza. Balta nando bukan dakila na kona kana kaitumba na adana tiko na rain. Kundo do kachelaivi jamin dage kanyan nando, mendage kachen nando. Kaya na rain. Nangona kamakina nando na rain dia endo kat. Nangone kada kina na ngai biwan tente nando be vuru lo mana mon na bacteria mbah. Pongelikan ya nando ke kamangan ikua ko nganinga ki ikua se mataka do makatu. Na ke nando lenga ngame bitini sando bidana singa gendo ya nganinga. Kwa kitundo reta tel tunga miningangi na ke nando ya na do bukam. Do tarung serangan singa da bakam kina. So nangona do bital to kay bidana singa baleta me kako su kila ini sa rasu cibakali na nando panin do binaka la kwani gangi binaka tu me biti gangi binaka saranga ke binaka ngan nando binaka na proses na kinatakatiko na suka binaka Angono manda da tumikina na FSC o ba binaka tagina na kalu na nona bi barutak ratunin tambole baka nga tagitu na yan ang gagawin suka. Sa tiyan na saranga. Oy, yan anong mula ki baitabi na tutu ni buniway ni suka si buniway ni ndobo embo tutale sombekan ng ngonito ke era sa torutumbekan na tutu ya era liumbeka bike muni si oniara kata kapatatiko yan angona ya. Vida Mr. Savo o do pensiun ni Nambaro turangan nimba do na kang boleh kasara o may ni right o Mikael Mbikoto Vida tal gitu sanggay Indoni kito chikanya do na kang talaga may monibatu alike mistu may lambas kelas bosule butong may lambas ngonongo ilay tiara tumena turangan nimba ka o Meli Kalkalo Bisa tokana turanga kitu bindo ni toko mena ni tu bingarabi na hinggang gini suka. Iya. Nanti no dosar ngane partik bina kaya na bi kemta na ngonito ke en buku ni na tamparan peka baka sainis kaya no bunan dolan no ronga ta chikona no rabital no chikela bo
nanumba madal tak cuma nanumwa tak na gini suka tali tak sar nung rongo dai ni tukun ini na nomu lesson ni tour na lesson ni chemistry klan di bungo bera na tumbu ker na ngwan rabarong tuk mini kuwa erdo tali tak ambia kan lesson ni baka sainisi kung ano kino mani nanumma kino mo taruin kem ni tau na uni sandu tali tak tumbia nga na nomu kemai na kambia ka baka sainisi baletan di tak kang ko baka buni wani suka sing tak raraw siya tahu yo uruna bitambakan donna iba salam daga bi kentani tumbu na sebenarnya kuat neram baga na lubenta so na lubenta rando tarro baga lew rando biakilana ka don baga na iba sala menda do torir baga mandwa me betokenda kilana nanda bulan baga baga itu ke do sang sutini nda do talita tu sonongone bakil kila iya sonongone mesibia non retaro yo ya sarangan na itik-itik bu ni lako-lako ba 6 bulan ni lambuturara ni saiji mendua me taru toko mai me sare to bango ndona ka ngai tarong ta nada ba bakina ya nada ba singi bakina go iya ukila tumbu dake mai ukila artuna suma binaka banga artuna nunggu nana nunggu tata nunggu momo banga nunggu nei ngone wakil kilambe ka usengan kila using rani sumarau na tara ya endo ngana ka endo binaka biro na ngone ngon rutu mutek mikin na me tiku biro na tan ba ba lang to be inquisitive right to be curious mo tarong at naka ya saranga na tik bu ni sare tangan to na lube mo ni sale bu na tar singi wakil kila na kam ngorde sa kam-kamasar tukan indona numubune ni suka mbaka sindona numubuni wai ngorde to lu menumbal toto kasaranga berarti ni utia numba madal tak metau ni cukup bena tambani suko tang be ngolai na nonroto wal ni baga tindi ko to na tambani wal nimbi dari na lesson na chemistry lebutal na tambani ni dakadaka around di radaka kina eta iyo oleh turna itu tu baka quality control officer na Valinimbia mai walube dona bonua totoka au talita kan kata toka bangga sini buli mai londoni matapato wi ba noni sukai na ingangi yang dona bonua mai talita kasar bakali bala tamba kan ni sarmatan den itu ngana bonua na temat-temat kana lo meni Valinimbia Jangan suci lebu na stress, jangan suci lebu na bimba. Iyo, batan da samboy na tumbangan imboy nimbia. Sama rotu. Nunggu itabi kami banti kya ba? Ratu na nunggu lab analysts, lab technicians, na lab assistants, na samples or lekutamen na sambolo ra may banti kya ba? Orang turang doon kena barita ki. Na nunggu tokai ka nunggu takata kami utobole nambia mi unu ba ndo komene sambolo ngendo biutu bia wa mi utobole ti nambia mi utobole ke sa pasta ki sangai lago le tau na tabaya ngai ngunu obiti ke iboro Anjing. Orang itu kena gini karena na kalau ni sa bitamay na tembening usut na men tambe ka men da tobole an ya kenta satu kuna ni wiwi ya sa wiwi ya rani dal na misin sombe kana na tambani taka kitu ba buli dikina o le buli sar mai bulen kina go Australia ne kitu buli na kena iwale ni taka ba binaka nambia na tombe kana baritek go rani ngole mai na leb ngunu banto na sambolo mbeka mai na fermentes na bono le marati kubia una tarungir tu na leba sistem vida na oksigen ni biango randa tu kuna mai 0.02 o tu no ke ndo test tratalma dona la tratalma arturan yan la tratal 0.02 tsunga o tu no calibrate na misin rani bisa urani 0.03 mbeka na kasulan kalusing rabon tu nila Rani dalam misin. Satu toka makauti. Ina endong ko sa tar chukumay ker chukumo ko ni sol talaga so merli
doli baka to ben mer lagi baka to bole nambia o klana ni baka to baka nam ni bol ker iya toto ko baka uci sa tau reida iya o klan total baka na puno ya ni sember chuk ni wasi ambalete ni oni lako na tambani suka oni angas ni buli o chani ngai lako na tambani suka o ngai ngole bena tambane ni bal nimbia oni angole talanga na tambane ni baki keli. Iyo. Siya na pa din Sundar madan dor ngoli kiri tau don ka ngula ka meu bartak. Don. Nambia usamai isanda usa to lo meu sangai bulida ba kena urani kambia karan titung butal bale nunggu bulida nambia. Iya. Urani tu kuna oko ya indonan deni monuma. Naisi it's a microorganism, single cell microorganism. Isi na matobu bale watana fungi na kingdom of fungi, matobu bale watana mushroom. Iyo, oka dona mon lila. Na kan do daga tibi balimbia na isi mbiu ya ni wana dona sugar sauce, dona kai tiku kina na suka. I balimbia na kina sugar sauce na malt. Indonga mengangi na maltan. Mbiu ni kina na isi na fermenters. Na ngona mbiu ni kina na isi ngai kania na suka. Baka nga tagaw ko na suka ngai mbiu tamai sen don baka na kina soba baranda ngai baka taka mo ko na alcohol but kina carbon dioxide. Sanjina. Nandini mon nandini isi. Do may wasi ati ko na value ni sa may kilanan din. So nung nanda ubis tu nanda kabubukan durtun dalan tebel gelabi linga tunga tuno ni nom tu voror yang iko kanya tun danan den monma Sadina re salim sarakan me buli ni ko ni lim nga weekend sa sale torongana tabaya senda torongana kenan bilo go o satu kun sartu ngamen yo kenan bunuai yana Sanjina. kwa ando kioreta na balenimbia na kena na marketing department na kena bultak orton tambana ni bultak Iya. ya ndo ulim sarangan ila bu biberto merto bultak nan dia me bultak bala tamata kerkilam boleh jadi sindo yang yo na kena kangan kina baru tek babnaka isa me daka me ngai mun binaka to nan din mon sangge me mun binaka Mun binaka. Oh. ya cendin mon tunga Sandina. Di ba kasamtak sar na posto di ba mataltak cuma na fermentation Ang iba kasamtak tali na nabiwa sa Pacific kali weekend na sando nangono makausar sando tuso na nanda wine se wine beka bakatakan na todi. Kurtundo baka ngatakan na wekanda may kirbas nanono bantakan na boniniw dagari kina ortumbe ka may ortume rotuma. Cuk talaga nanon roto wini mati talaga bayan dagari kina baka beto to batu tumbek na ken ngoni sala ni nakambeka ni wini mati yang ko sala baka ngata na misine iyo na kena kawal nga na bioni kina naisi ko sonongona okila na kila toko na turanga na kwelengu ndo taka umburutu me nanda bikoro ndo manteki na be bonika weso na me buru-burengan ni suka si source of sugar ngai bioni kina isi naka na ina ibalen India ngona imbuta me kina kwa sen ndena ma kwa na alcohol kona kabi ba matintig tiko batakin na carbon dioxide marroy man fermenta gele butel may ngona ngai tawa kina nambi ngai butel kina na carbon dioxide meron ni sulia kina na head dada na tunga na head kona buso ko pindela ni biya lebu kita na donya may nangaw na do sinusundo binakit pa kalibu na buso iya bir na kibalang indo kasaranga na kana malaka na buso Sandin reida lele berasa maru tak sar cuma na vital nongo kla na bebang balok tek na tal no nimbia Toto maru tak sar tau nung ba matal tak cuma na nong tabi baka chemist rambai lebu sar na kanda bulit reida o menanga ndo baka sam tak tau onton rebo wabu kiso tombali tungai na nono tombali nimbia iwalu dari tungan na kuku dari tungan na bale inda sangan kila na misin lele bu kortu elom kora tak takir tu ilom me raw nila kiramiki na iboli sa nambia sandin
Udurani na untuk uduran Indonesia nga uduran satu berautu na sambol menambongi. Udurga inu sa bikin tapa kisar ngakin na bilo. Ingkandol ita ka nambos ya kento ta na management meeting do ta ka. Kyo ka rendre chiko biwali chiko ya ndonu chiko. Kyo matin chiko. Ndonu chiko. Ya baka nga biwali chiko stomen jendo bertu tala ya kila siyang ndonu buta kundi. Red salting mungkin lah ya. Ada juga ngai sokor na bebe buta ko tawa to ko sono kona. Ito serangan na vital nongo. Talita kana na lesson yo turme kuribule na mo major na chemistry sangay no mo minor na IT what kind of education endo no buna na no buni no mo toro na IT mindo bir na mo minor information technology. Lagu tumihan singkay nguna ya singkay kabu tertunga mena komputer. Investiman da singkay kabu tertunga mena komputer. Untuk baka samata kana nguna nita kasain maniliw na computer lab. Do tuba tu na computer ngay do siya makitunga do na PowerPoint to sa rumah kon. So nung do bandre nga ko yan tabi ko na kona ya tang kita tu na PowerPoint boko kita mena komputer. Sangka tu publikan tu tunga ko mo takataka balay shape. Ko siya lang tungo tungo mengo na takataka may takachiko na computer balilinga shape. Batal lang katik chung den do may na kona tang kita mendo na kaniliwaliwang gamay boko kita na do computer. Di lesar. Oh, totoo. Kla di bunga berna tumber na warong cukup mayer na tarong cukup na bilesoni. Ko sawa seo o tauchon na meja ya na chemistry rosangay bitoko niyan na information technology patikena education. Kon education ba kaya ko buki kimnita mo nila kingas ni buli ni wati na numuturi bola. Iya. Tani nang betul menda nang kasih sara bulit tu boso sar leta kapital na postgraduate. Ni tentu talangan na ciku talangan ni wala ni bibata bulit. Singi tamat ngaran ni bibata bulit. Dena sar totok. Yang dorno sukles talman na ulutangan ni suka ni sember ni dorlo lamen benengang gini na batu tali na mining balata na mining do tali na ulutangan totok na bukit kana banggare na cola na siliva na kopa andor suka talman de benatamba ni suka balata ni robitano chubat kilabo membaleta na Colonial Sugar Refinery CSR. Batake na kanangay may sa may Bisaw may sa may Fiji Sugar Corporation. Rani wasya man de ke mame sombe kana tukutuku ni bakusuku muna mai sera no machi ko bole na FSC so ni tukutuku membaleta na kanang wala may na matintu may Australia na chin kawal nan raw na kanang may tayo butaki na ingangani suka ibit tinangon ba kolon. No tau onya pamadal tatuan na matay ni gagini suka ko tongo na matay ni first sugar mill na tinkawalu bitsa bulgarwa roya o Bruce tabat ke Joski may suba takatikin na tindobu rotani tanga boleh tu onan roba kata na eka nandobu itu nanguna niotina tinkawalu bitsa bulgarwa sa batu kina nenggai ya tinkawalu bitsaul gali masa ono lai tinkawalu bitsaul kawalu sa chini na ingang wabu kiti suba no surya iyo gai indonia mai na tinkawalu walu sanga bulu mai taraki na raki peneng na ingang ki mai peneng aruna vitadin Chamas Brothers na kagola itu tinka dia wal sa bukarua tu sanggai taramai no sori na CSR na tinkawalu sanga bulu tu malme kina na CSR ko na company go serne kena na direct tampe kasi na kena naturang ako tiguna na company ay na CSR na i serne ko na tigo so Edward Knox at tiguna na company na CSR na tinkawalu 5.5 tinkawalu sanga bulu sangga ngolen ni bit. Iya. Walu sanga kalim tiguna nga ngoi serne
umani rawat na company Australasian Sugar Company patikina Robbie's and Company angai tu ya bukina na CSR konda kila tingona au babin binakatanga na kalau ni umalani na ingagini suka hindi na nirto sa ambiu CSR tumbiu to kana bitsongobul karua bitsongobul katul sa ambiu TV ya na lebu na kasi tungan inggang gise kamanda na tambanan ni leb tambanan ni bandidiki leborji na wala ni bandidiki na siya na procedures baka rin ito no babalain siya kakirtungan ni CSR sebenarnya na FSC gemay tur na inggang gini ngono sambit kina CSR tinga de sobgorwa yun nang unar tumbito kina babini pinawali tumbito tunga may na norto wala kila sana nge bisa umbanggo ngon balaw sarau situ mikiningan baltanto talangan nang unilo mo ko urung odet ko nirto sa sema bakali India den duambia sa bibiso umbia kana norto ibola ni wala ni bandike yan nang uno mantangaya si pakang teksartungan kani CSR se kakya sarangan leb kani CSR kani weni mate baleta na weni mate mena pakai ngataki na ngauna tigubukina na ganginto kitundo mix ta kanina kemesi na ngauna songtugina na ingang sina seleksi kitundo mix ta kina na weni mate mengili pakai ngataki na ngauna ni krasinsis na weni mate ai tiguna kena wale ni kena ulimba kai kamenda tornda ba na boleh tukia okay po 50 grams of sodium carbonate uchango ertaren vida na wai ya mengai baruta kam mengai weni mateni ngauna ya apalagi na ninga mengai pakai ata gitu ko tuno juga ko na ibola se na wale ni kamedaka ina laboratory kakya de manasiasa se tu bina sartungan na folders na CSR Colonial Sugar Refinery Company. Iyo ebia na buni nekena tu kita kimpa kembaya sesavara na numambengango ya usengan ni kelasar na kenandina bale tembenganan raki bale tana na raki ya sesavara bi taundoni ke na kai binakata na suka na ngauna me taukina na uda na ngauna me baleta na suka na kai binakata me lewu na sena na the sugar percentage me lewu na sucrose percentage ina lo mani suka manindo me lewu suka baleta kesa nga na sengo so chini tumbu bakal lewu ninga gini suka na lewu tunga nandogu ia sengo so chini ndobu kamira Ebanga kila tu gorimbulo ke kila ke kuile gunantum kami tanga air tu menasa sebakara. Isa. Boleh tanda kenan raki. Iya, dia nasar, dia tu. Kenan raki ni kata-kata bina katun kena singa. Iya, bitong doni kena kay ngandre panando. Dia. Baka na buni kena tu kita gimai. De tutal baka na kena buna na kena sana baka politiki na kena santal baka urisang ni torau ina kambangan na sanambandangani na sanangani sain suru ni torangani iya ni bale tambangan na me lebu baka lebu tenga na suka ko tunduman do bale meron ni lebu na tumbu lebu ngani suka lebu na tumbu iseng ni lebu na tumbu ke lebu na do na lebu na tumbu ke lebu na suka me ngai suka bibinak Berarti ni sana buli menasuka cukup talaga na quality control ni na kena sa laki gangi mai na sangga milore na kasambuli mai suka Iya. Do quality control na suka no na takasara na kemesi kena lebe na ingangi suka. Sando do virtungal lo meningangi ore tu na kakede tu ningangi. Lako batu tu na kena wain bonua tu salwa gitu ni takataka na ngona. Kata-kata ni kata-kata. Unwa kata-kata din ni takataka baka tungan ng karni pula na sa din don din na tabilevo. Don din na tabilevo rido ke mamingo. Tawe ke mem sagali lak nganisto. Ke mem sagali boli-boli sato kami bangko biar bipetel CBJ Santarame ke mem sagali boli-boli ke mem siang diri dan nambuno.
kena ngonga dakatiko na loma ningangi o maruta kasartau na kau ni pamadal takikwe kembali na numuni takataka baka chemist engwal serchunga men siberti kabunang gangi sangay lakotiko na ngonen gangi tukin medopsar nila salida na gangi ni Ono sali may peneng ko tawanang na suka me ngunu kino me ngunu bobiti botake na Pasifika. Kona tanga kondo boleh rokon tu FSC 50 kg. Iyo. Ngore maweni linga kita me peneng bor. Iya. Urto nabingkan kilele urto takabangana kome lakon tay. Santi na sebit sala gorbang bulut cumbe may raki-raki hindi bulu binakan na siya macam may raki-raki bikim ni na bikilay tu kana raka na peneng sugar mill may makasaba madal taka chiko ko tawe sa songon na ingkang gini sukay may peneng sa padir lolom bidar bambul sar cumbe go pinakabalib na siya macam may raki-raki rotalangan yun iba madal taka pakalilay tao na ganggini suko may raraway lo to kabat kilambasa na itabi ortong garaba kena tabu na buner tu bakit tabi ngakin menggangi kuela ko ibala ortu na gangini sukai rarawai lo toka ilang pasarang gangini sukalili komandang ame batu tu batagi itu peneng gitu na lube ning gangini suka viti burura itu na gangini suka lalai seranga yo babi bina balu mana kalau ni gangini suka peneng misi ni lalai enda buli bina kamaikin ko baka me ngangi tu ni buli ko me le kemes ndo kilele buna tamate tamu ipene ndo kilele buna inga na bunu ini suka tamu ipene ndo kilele boka ning ngona ngele vai tabite ko kina na binga kilele busa baka dir lolom imbala tani ko takataka ni na model ipene nio sa toro bina kana basics na ingangi lalai Mungkin lakukan kaki ni suka lele bosa batir lolong. Bal sali buna misi ni ile buna manual ile buna kase pakai ngeting ngaki na linga na kau batamata nanggang ini suka penenge. May nabinggang ini suka lele bosa ile buna misi ni sa ile buna dan bakapapalang na automation. Iya. Sa komputer kita nganaka sarang tampi tunga lumani office sargai tambah tunga yung dolar na valga dolar na isongoni penya sambutan na suka peneng siang wala ko saranga ulin dolar saranga batiko wow santi na red santo tukun chukumengo semi novo suka sama na suka may peneng Nakabalem semi ya satu cukup maya semi may peneng sangga itu talanggo Luciano Wanga kakwe esa suka kami dengan suka may lambasa iya iyo sanan tu totak ngano nono ingkangi Tanan tu imbitak ngano nono tu ingkangi Dino todo karena ko sarto laka cunggon ni na vital no nesa sebakra balete ni bulong ko de vital no taka cunggon nesa nombai martek sar taon no mula ko mai neto may vital no taka na vital no balete na suka ni vital no tek sar cungan gangini suka mirarawai nang gangini suka lotoka gaw ni turangan ni astawa lako bata sar cungan vital no ena buku ni bulong ko no bulay si bulay February marutek sar na be kawaseti kun dona kana lebuni nonra marau na lendunan raw wala kanin don lim sanga buluti ko barong ti kumingo na devices na nonra bakrong ti kumay totok na ka bakalib iya dorna lande ba ni bakalila ito talaka ni bewasya men baleta na FC sember dor lande ni natambanan ni Kelly na beyo tali na mining yatal do tal tamban na ni dakatal nga bali bukini na chemist tao iya may doon na mining nungay ngol mo Australia may kita siya ngol manarunong dulukan dua may dakataka nabita na tambani dakataka may laboratory technician tigutal may ra singaran ko tutunga may nanungu manindia may tigutalira laboratory technician may sampling officer tu ni Sydney Water na tabanan ni Waingo Serne ule quality control officer sangge tiga bumay nanungu dakataka ba bilutek to nan don taban
le quality control officer talen dona bono ni takangunu adan tu na continental spirits tu daka onangunu bebe sosok to walai na ram na vodka teu sangai bitu me deng walai mai tomana tali nungu buli na University of Wollongong mai tali kina nungu masters ni chemistry usaba teu sangai ngole daki Brisbane tantola me nakatu ba dona bono ni bingarab me Brisbane me ulei nonto tu process chemist dona company na agrichem company gor do da kabana liquid fertilizer sena maniwa me mix tu para ike ni biu na maniwa sa biu ngana ngabuk na bi bonwa lelewe spreading me lang me takena na maniwa sena na fertilizer na kani bambul bulingel uli kena proses chemist tu na company kita nampak nunggu tokai sembar new ngelek sarai na donanggar ni kopa uli kena laboratory manager uli di tempat tokan tu tempat ni lab iyo cukup saru me chatas taus ken rotan ro Townsville bote ke Mount Isa Luma chikin dona kopa main le tok me ka bitan ambak tunggai tu ofatakan dona taka ortuna nangkar Nicola to Cuba loma New South Wales lomago ada ni bono yo Cuba nangkar Nicola peak gold mines umekian laboratory manager telenga umedi bakatonga na notulep Santin, sa totoo kasarangan na buno kuti-kukina na listo ni na chemistry iya sa totoo kasarangan badir lolo mo kleb bunga bir na barong chumingo era tali taksar chunga na bitan longo ni ulutangan ni listo ni torongo idongo sa kuti ko abo kina besi Australia wanga utu to ka bi kan tanai tumbu erna ngonen bete na non te bakaru na itu ke iso ngona endo bibidala stok balai bio kilamento mesa to ngon lele mesa ti utar go si bina embaki rua embaki tolu embaki va mesa taru menongone ke baka onda singan kilana ke ni son taru da ngono go satu na internet na telepon di singan kawalangan Facebook kal ni yo research taka na sun taru ke singan kila research taka ngai kuno bana lubim untuk emerita to ko birna matubu balu ba na kibalain na nonra tu bakan tua na itumbu meron tu bakan matala birna lubim era tura na ngauna mer bakan matala tanga lubim kenda bakan mintu bakan matala bakai singan inda tu talita tumbe kana ba matala birna lubim da bo si bina tamban ngoni science na Batani dasi tumbuh lagi mayu kan dasi lim serangan kan tabat tarom. Nata ba mantai tau cikin nauta, nata ba dilkin na nasinga, nata ba lang mikin na go, nata ba go. Ya sentuan na bata kila binaka tiko ya ni tarut. Na nanda rita bi baka tumbuh mendaru tu baka raw mendaru sumat ko na bitaru lelebe. Balita na buniwa o somo sa tunga na taru ba indo na buniwa. Andin, totoo kasarangan. Doon nakanda bulikin ay, weekend na tumutubo na bakasala binaksarangan ito kung chukumin ko tao, nirataro na lubenda, menda kakuni dunro. Kaya karataro men na lubenda, tantampe bat kaira, dabitar no matanga, may bakano sa pamataltak minggo, sa ito na telefon ni Bikawiyaki, sa rin tantampe sarangan, da sa iyayan na bandindike. Datay patakayan ni na mona liba-liba, na mona liba-liba sa tunggo, ngayon tatarungan nito na kambaleta na ulut tangan ni chemistry siya nga sana tukuna mo ko na kani tukutukuin sa bulay tukin totok saranga tao isa marutak saranga na bital no ya membaleta na buli membaleta na gagini suka ronindo tala na mo ibak madala tao na buku ni no mata kata kantende tu na tambani ni suka kaya na tinindobo may bitin ni dakila ni okenda na tuki may bitin da token na nanggele ayo rakai ngol mena bulangi na non rako may na tin kawal bit sa bulkadiwa merang ngol may India se non ngol may merang may bibu kana kana may diba kinenggang gini suka na buku ni kaba binakata na matin tu ba kolon doon mo
tobo ni makasama se makasala biaka weekend na toki ningele ena buku ni teni ndovu se na kena lore tale so tale na itei meratei na nonda tei be irna chukumi biti o si be irna toki saranga ningele tau na ndovu na kai nugurai na kai vinaka kina ndovu ni bukesar bakali buna nonda mbula baila buna na matentu na kena bulita kina suka so na nunggu bakasa mati ko ni nangau nantor sando li tindo tu kina ke ndombe kana ndo tindo be barong tu meti ko bikin tar na banana na nindor sa bukesar tu ngana matentu singi buke wal tonga num mata bubal bukesar tonga kina titiba kina matentu kini karuan ni sa ukila sa sartu takabutung be kana balisles ni ngagi ni suka na kambani randolakan disuli bakasal na kena TV du rumah kita ka bita na bita na iti ni ngone kina na do baleta nawe kana nunggu banana nunga ni kenta na itu ke inda singa suci nindo rawat me membalabu suci na nonda wawa kenta da bina katanga mitenga ni kwa kama da ononga na bula se tulunga na bula mindor sa lapan na market milibul teknibul misaron ilam Kaya Rosar, kaya ando una viwal manda so talangan ite may na ndorubo no baturang may na sauda do ro ila pasar bakali. Totoka. Ando pinakatitungan naman na iti raw kaya. Di nasar metotolong nga me la kumaingo iya. Yo nando na kay ndo yana to be a backbone of Fiji's economy. Na suitu ni bulaway lawi biti. Sanga ni daru tindo wal tonga ken daru bukiasar tunga na suitu me bulawina kina nondo bono. Iya. Na kebaka wala ngamin da bisuta kana nondo ito ni rai. Utu na inga gini suka ubi maloy bakale batigir na we kanta na India na basu. Oli rida mekina non rito ni banana non rito ni tagadak. Era sakili lebtu gay matagalilay sa ratu may bindo gay menrami na singa sa bawal tal to non ra bal kendar dor sing gay anran ni mendor sing gay ngolen bindo okay la sa matatakit tu bina nakawaset kan go tumbangan na bibano numi may bananumi tongan na kandara tinto tumbangan ngonong go dona kana bos baka pertanyo ren ni numa to have that pride Mendaru ndokon to kata tiko ni kendaru ndaru buke tiko na suitu ni matenitu di tiko no. Sa binak bale taun dona bosa ni biba kung getile usarangori bosi bina kena baka ngatake na nandangele na kena titiko nando bumera toko ni tiko awira na toko na tiko na kena te nando kena kagini suka baka manangan ngonong ko nangon ni COVID-19 kadiwa sa dakila tunggo ni sa may malum sombo na tamba ni Sarbanua ni rondo bisip sibito nga na suka na Sarbanua iya sangay may malum ko na Sarbanua nagareda ng bimbi ni kaya nanda sa sukalista linang gele o talita ka na kao ni pamatalta kamayan na intercropping ba kay may sotale na kao mera sesone ite mera te bedurmaki na kena sengge tigu ti nando boy se kalai nando si bina dona ngauna uli kitulis ko pasar tu dona titi may rekia do ti mileni na turango pero itu okay do ti mileni no kwa gay ngauna sa tab kin sa sale kumikina na mileni do libul ta kibirna hotel ang arto rekia simber sangge war to kan na gay sakalilu menendo sangge war kan na musundo Ibida na obombo na libsar to kana na bitita leso na kilito kami nondo bonu arani totolo nga nangono mesa kay kali umikina nando mesa ka uliptal ni tiya totok rin do na barte kibina kaya volta katala ko na millenni ratal mikina na nona sende sange wara ko kwa may muso na nondo ratal nga mina sende na muso nindo balita na masih membakasya na bulan-bulan ninggel biuban nanto bulan-bulan ninggel binak
Nengaunang gay duran kina milenia pas akan nasaranga mina belum boleh ninggel ya. Vito na mileni bibina kasarangan tu loriki. Santi na reza. Ken pambalo ira na titi Hernando titi. Era tiku talanga na wuli era na nakaba ni Sebernira tikubuta kamera tindo. Wuli ni titi na bibawa na baka bulong-bulong ninggel. Doon na kayo ni tabuta maya tao may nang mucho kami Australia na ulutangan ni doon na tambaratal oli nakakakina tambanan ni agriculture. Iya na agrichem na tanto agrichem agricultural chemicals na chemical ni lubangan pa kina kanibang bulong-bulong ninggel kena tamban na uli to kina na lab na process chemist uli redati ko na kena lakana ike na kuna bang bulong-bulong ninggel kamanda to lakuan na philosopher to sare dan nandon kau to sare dan ni nandon kau go leleki na tormanda na magnesium na kani na element na kena dan apa lagi na element magnesium leleki na magnesium sanggai lang mo begitu takap indo na bambul buling kele metiku kena na magnesium yo so na kamanta so talana kay tiko na kam na magnesium isang indo tubarorongas o kito na ran imbita ni magnesium carbonate magnesium hydroxide mengele iyo mengele duren sal burjukan na magnesium iyo so talana tambana ni binakati na magnesium o kaya kamanta so na chemical ay ningaw na nga yato ni kinay nandela ningele disintegrate sa dhambi kandara nika sangai tubule kito mix ta kana lab dotel na chemical me baka men nonawang-kawangay se me bondo ni kina na magnesium me umbieto no kana mito koy loman na magnesium to loman chemical go ko tikoyan na chemical go sing disintegrate batutol sing disintegrate ni yago ni nangel sangai duru manangel duru manawakan ni kaunggo unsa duru taki kina sa titak sangai liser ko kana magnesium ko ngan rebatuna ka ina kena bandinti ke ngone takana kena iya Reda, satoto kasaranga. Tali tak saranga. Reda bungo bi na barong chukumbing ko rando titi. Uklan ni lewu na kaya na bulida. Membeleta na kaya na doon baka nga na maniwa. Lewu tal chukungan na bimatanggal maniwa sa ati ko bubulti ko wabog chukumibiti. Tali tak sar chukubali ni bida na turanga. Era baka nga taka chukubida na ibata-bata ni bola mata. Nanon rabi baka tabuliti chukumay siya na matanggali maniwa dab. May baka nga taki. Ngaw na daba, bata ke na kau daba. Mela ka baca ke nan raki. Doon ba kaya? Doon binasara. Balita ni liw talaga rin ko wala mamataltat ka merali reda ni nakau ke baka sa kamanda bilong mango. Bilong mango sa ni sulia suci mai na mango bibina kala mango lelew. Ndo na chemical baka kienta nga ke baka ndaseng suci ni wala binakan na tigini ang wanda na chemical sang suci bagan elenga chikuy. Ningona nga andang uni kaukina si lapan ya sa umbito sa chingay Roma muna chemical. Kaya nagkikauta na so na chemical ko warta ka ni lapan ni ketenda. Elay ta-recommend na hichel ketenda rin batata ni pa. So maruri ko terto ni total na chemical ya. Meliyato sa rakaman da kibakailan katsunan dalinganda. Dalinganda rungan rebo chikuna sodium. Bona kina barita ko lang tama. Iya, penting ngonen na sodium total na chemical, balatan na sodium kaya durungan ni nondaru na ketenda na batata ni kwa na waimbek ni ketenda na HCl Mangai ko buni tegi ko ni kya marui ko ni sangge lihat serentelingan tangge release na sodium ngai tinakit. Ya na kena ba kena tu total tonga. Ninda may kuya na kena tiki busar nga may na chemistry. May tiko bikin na banana ni chemistry na mukila to balilay bidan na nandi na tiko na tambani bulian na ningon nanda kila binakina nanggayro ni ndagili taka bakina bitatalay tabi kam na nanggagini suka na balimbia ko sa ako. Hindi na. Totoo ba ito tao?
Martek sar na kau seni kuan na nomba madal tak maya na ultang ni buli na be kau buli mai kur ni buli na mula ka sangga ngong ne university mela kia dapat tinggal na nom tomana tinggal na buli nom tongol me Australia sanga ni karara na bimbio banu bimbio mai biti ngole Australia melitik butal mera ukla ni bungo fikir na warang cuma di kuah wirtalang kini fikir na bos kaningo siang di karara le butal ngabir na kajar siang di kila dan ren dalaki setahun so weekend dali masih village tali dalaki tata biraki dalaki yang rembeka ng bongi meki kuri ni sende enda may rawata toto ko baka wachita au mani bana numalis tali na ulutangan ni taka umburu ano ko tanga mai belati ni do ko taka mai na vital nongo me na koro na gereda ni total nga vira na nontang mo ni me na koro kir tal nga na sangga setake wirum beka na tamanta era kila vina katuna taka ngo ni taka umburu ni kila vina katuna isi do baka ng tektel na boy na view siya na bataw iyo na boy na view ngona me buru ni suka iya na suka ko tuna boy na view iya paleta na isi ko kanyang na suka kanyang ko na suka kanyang na suka ngai biu tatani mai di tunda kuna na alkohol otake na ko sarga ko na alkohol ya ko binakache iyo Bantag na po na piu so teler bantag so tel na buat so me buru-buru ngani suka. Dong anak kami cikin na suka me kami dan. Suka. Iya. Ba so sara bito sarangan na suka di na saranga. Iya. Ina bruri bantag na malt. I see. Basili takina. Reda ni pamatal tak ko Simon Bakarabia binakabali Simon pamatal tak mo ko na byproducts byproducts ni suka na molasses kena dan pe molasses na ethanol na baka ngatek tali byproducts atal so na kairo ni baka buri labo tal may birto na Fiji Sugar Corporation tao Yo na bataw na kinabandem baka babalang how financially viable how feasible na bataw na tuwerto na kena machine ni mena takaba na molasses is a byproduct of the sugar industry na nguna ngai na suka mo turun baka ba totolo lang lakuan gangi na ka kaulay na fiber ko na kanta do kolatalay do ngunu ba na kami dan suka na fiber ya lakota ngai kama may na boilers na dani bona ngai ngai baka me na fuel mele buru ni yo mele imbuka ni boilers mengay bakamatu ko na mele kama mengay bakat kata to ko na way lilibugo na way ko nangay under pressure mengay sulia may na pressure mengay litakataka kina na powerhouse takataka kina na ingan sanggay la ko may naway nindo na buno la kina na bagas data na tuno bagasi na fiber Sanggay lang ko may naway nindo. Lang may naway nindo na mamatay ni Ponwe may sotaka na clarification. Kito endong biukin nandun na matagali chemical. Na chemical ko structurally ako ay bakatungan na law. Like a net. Iyo. Negatively charged, positively charged, opposite attract. Na duka kaya nga may na way nindo burang kaya attract may one na chemical ko. Gay lutusom po ka. Nisa attract nga may saliw, sanggay lutusom. Na kena lutu juga tanga batalanga ko na winindo me baka me filter tako ko na winindo ada ni bono na clarification iyo sangai ngila ko may tumbay sana kantua na way nindo sabsaba etik talanga kina na line winindo sabsaba ko may ang na evaporators sarangay may baso soko tag na winindo may sangkatay sangga may sosoko sember ninguém viu ni na pen station na pen ana bono meli sanga kin winindo sanga nanto sanga ilore me na crystal sanga ni en viu ni ndona bakana precursor me viu ni ndona kame ngai tikubuna mai na kena form na crystal angona sa ningona kamakina nando ngai ber na kena ko ni na kame sa ndo buda ndo kitulire na pen station na matanggali matani suka Kitura nikila ndo bubina kasi ndo buta.
Na mateni suka wala ngai barite ko mai. So mindo mbala butu elongated mai kia sangkai buta na suka ni sambuta na suka ala ko tu mai na sirap patake na mateni suka. Sangkai la ko sumira na station ira na centrifugal na kia na wasenga na wai mai na dot na solid just taking liquid away from solid. Wasenga mai na sirap mai na mateni suka. Sangkai tawir tale na proses na kena sirap nga kung kailan ko tani may na kena baka na kena kasaremuri na molasses na kena lako tani may bona matani suka bona molasses ya sangge do kawin na bonwa ni na distilleries mengele taga kina na ram na kay baka kirlo lamati kina na ram ya taga may biti baleta na quality ni molasses may biti tiko sarangai daki baleta ni sianga so tini binakasar na efficiency na ingangi kila sianga ni lebusar na suka ela ko na matini suka lebu na suka se tiko nga wana syrup wana molasses ko ya ko ke kami da binasar tonga na molasses se kena quality se tiko binakasar na ida ko ang dole kami da kina na ram ko ang lebu tel kina na award to win or to ganga kina na SPD baleta na molasses binaka solution ni bertu. Oh, vinaka. Isang ni nakita bata na tutuwa ka bunwa ni suka. O ko binaka me sulia na molasses da mesa kusarangan indo na kay tukin. Isa na singin raw nga balita na machinery, na equipment na yaya ni taka itu. Sar kamakawa. So ya nakina si tarbeng nga pineng sile tokomikin. So na pamuda. Isa. Hindi no sa totoo kasarangan na namubi wa stating ko tao libo na kakimembuli da libo wira na sar chikumeng gora baka binibinak ni dona buli libo undo na kautalita ka tao na ibatabatan ko batabatan ni buli da buli kede kina hindi na so weekend ang dalaki buli sara na buli toradake na bikaw ni pamadal takmingo bakatale da tikbutal mira meda buli bat todo ko toto kasarang ko au sana galirin ko na balinimbia siya na rin na balinga gani suka sana bisota kana nung gurai mauna baka binibinaka takambe kana non rate time o ira na taka tiko ilom batin siya ngani taka raraw me baka ditukun chuk miataw buno kata lebu na ngaw na mo ni baka muria me na tiko mo na sagayado may nang dobu ni baka muria sar me pasar na kena laki misalnya lori may nasuka doon din na natamani raka bay tameria ikeba ni tiko bikem ni nakila tiko talanga bikem ni na nomuni tali taka moni baka binakataka na nomuni kilaka sarute me rambay lebu na bikaw ni kila tao baka talanga kin bayira na turang maramo ni raka bata na nomuni tiko boli may bit tok iyo kelas ambalaw sarci ko na nandaro bitalan no oni takatali me gaido talangon may muri mo ni nagay kadib talimay me toman tali na talimangi totoka ni sebenarnya ni may daban nandaro bitalan no tiku tali so tal na kao na numa mo siya biran na bakarong tiku may nikua na buku ni nomu tambanan ni ka chemist sina ulo tangan ng gele siya doon na kao ni biwasya. Yo dona ona kau kerker mona biosito nga kinabalega na kabini ko na bimbi ni dakabavina kana buli me lebu na bonua do lakoba lebu na bonilo tubakan do le duruma sando tukin na singan indona kena yang na buli sa nanuminga men sa lutu nga babinaka ya binaka na lutu kawasi ndondwa na biyo kan na tamata butike na kalo ya na dona kau na rei wa ungi tikenta kina na biyo kan ni mendanda umuta na buli gumdangan yung may tongo may lakotal tong dal tambani buli mo le to bole mo bautia sabi bel den tok na ngona mekin ngona covid sa baka member talaga mo na mona ni sa ato tok mo na bagin bula sa datos to nga mga malwa na nunda nguto to na buli me ka nabuli nang nangage utiki na nangono sa rongko kinanalinga misere angay tem kinano mo buli weekend na tumbu nunda nguto to na buli ya
Nakakede na ustuni kakede ngona turang dodong o Yesu Kristo. Na nona bosa. Ona mai tinia kina na nunggu biwase na singa bina ni kwando na tini bola tampu na luke na kena wasi rosa ngobulu tikine tini kawal. Batongo kena babande o koe andu na lutuki na lutuki na batungori na ndasila kina ya kokoe na lutuka na burume meme bakana nuku. Kena bande balangi matatasar. Whoever falls on the stone will be broken, but on whoever it falls, it will grind him to powder. Nakakia tenda bulida kabinaka ia ninda ngona dado mekina buana kalau poke tengo mai burume meake. Liundung ana kalau bia wale sio tungono buana langi na dedere na dokai na singibina kwa no sulia tu na buku no bakasa mana mutu. Ndola butu na kena matani katumba. Sulia batu na kena bibarutai. Ubabina binata kina na kalau ubabina binata gede tu rona nungi tumbu na maramana tumbungu sa liuyani na nona ndau nguta na buli. Na maramana tumbungu ngondo bimbi usar mai nanronga mai itu do ngole sarani mata batu do milebisku. Na nonra do barita katu ni nona do nguta tu na buli. Isang so chini buli binaka buli nga mai Kambara district school. Okila nona tala no kalasinduang nga mai Kambara. Isang so chini isang so chini tos binang saron na buli nona mai bibarutaki. Portuna Lubena to sali tos binang saron to buli kito sa Indonesia na makumbuna. Kito sa binang tanga na kalon ni tawo ti na lo ni matan na langi-langi go na nondang bulo molo muronin tambu sulit ako weekend na kena yaya minta mai sena kena yalo minta mai nguta tikena na buli. Oba binibina katatalengan na kimro na turang marama biotini na numero sulian na ngono binanggo minto may biwasikina. O labeta na kalo numero mbula o oba binibina katakana no nabiba kalong ateki na kalo na numero mbula. Weekend tatalengan na sar-sar tikumay. Na ndren talago so tabu tungo senga ni obitual nga sa biasa guru ketsa. Sa kena so ni tarong Yesu. Nasa kabali to. Nakabali sar, nakabali tao na no murongo na kadi mulmulumu mongol man na kabinang ni kuwa sing tu sitingo mo Australia sing moniti tingo Hawaii ya kito maro takabakalibu na leo ni timi and tala no Dr. T na no muslime na no mongona menda may wasea so ni tala no bakaongo bunga weekend and siyang tumya kaninda kila umanga lew sar na kaubulida kito baka binibinak saray na bakalebu veke munitao kalau nga tatiko na no musasanga ni no mubuli na lomo ni ambakiongo kena itubo sa tunggo mata munitao wa binibinak sarayani kito saba kamwade chukayani Naka inge bodi to Nandun, nakabaliw Sara. Iya, ni mo na bakarong tikumay, and then kay soto talayani, and ang total na singa tarawan, singa bakarong buka, kay na singa tambo. Nakabakaliw, ni mo nakabaliw tao. Naka, Mode.